Hello. Stream yna. Croeso i'r stream. Dwi'n icio. Microphone yma. Ia. Dwi di chwarae Escape Room. Dwi'n bod gyda fi's ages. A... Dwi'n ffansi o, beth i'r crack o fo. So, ie. Dwi jyst mynd i chwarae efo... filters fi. Dwi'n angen prynu microphone newydd. Dwi'n dechrau mynd wyr yn bost o'n. Oce, so dwi'n bad o'n. So yn y chat, lle ddys di sain fi'n iawn i ddim. So dwi'n gwerthfawrogi fo. Fel arall. One, two, three, four, five, six, seven. Okay. So dwi am wneud fi fy hun. Auto. Dicky bo. Space. Dwi am wneud hynna. Auto select close. Oce, so dwi'n di chwarae fo. Os di rhywun yn y chat eisiau joinio fi. Hei, Irods, da chi iawn fyna? So... Dechrau off efo tutorial. Okay. Okay. Grab the gold key. Okay, inventory. Easy. Easy. This is a quick shortcut for the items quickly get in. Okay. Easy. Examine the toy box closely. Oh, fel that. Okay, 274. Rhaid fi cyfadda yma, dwi actually ddim yn licio escape rooms yn bywyd go iawn. Dwi'n gwybod beth effaith gyda hynna. Okay. Hwnna.
Stop you just cymryd bod dim. Okay. Long hold. Okay. Okay, shit's going to come in that timer yna. Iawn. O, fatha, okay. Right. Okay, so mae'r goriad yn hwnna. Dwi angen hwnna. Ooh. Okay. Ideal. Easy. Easy. Be di 0 and 8 na. O, ti'n well fi symud camera yndi. Woo! Okay. Okay. Okay, nes i wneud hwn gynta. Dwi'n oedd e. Okay, so dwi eisiau think triongl a cwn. Dyfenna ydy. O, okay. Pyramidion parts. Iawn. Ooh. Beth hwnna? Rawn? O, llygad. Ai. Okay. Darkness. O! Hwna'n darkness yndi? Gallai reid o'n fyna? Water. O, water. O, sbio. Okay. Oh, okay, so rhaid... Na, yn fanna. O, be hwnna? O, dwi'n gorau llenwi fod dŵr?
Token. Be dwi'n mynd efo tokens? Okay. I'm trying to give this real specific. Objects 1. Okay, so one of the numbers. 3. Okay. So hwnna nag o hwnna. Oh, okay. So... Dwi'n lyfio ffaith fod o'n neud hyn. Pac-Man 3 Lane. Pac-Man, 1000, 3 Lane. So hwnna'n... So hwnna 1000. 1 or 2. 1 or 2. When using one kind of symbol, count each symbol and multiply it with its value. So mae 'na cant a 202. A hwnna'n cant. Hwnna'n 1000. Gadw... Meal. Two. 1, 2, 3. Hey, dach chi iawn? Ie, dwi'm yn dall y bit. When using more than one kind of symbol, okay, so two kind of symbols, count each symbol and multiply it with its value. See page 234. One. So mae o'n... Oh, mae Pac-Man yn 1000. Mae hwnna'n 1000. Meal. One o 3, 1 o 5. Oh, iawn, I'll get some lawr. So, 1 o 3. 1 o 2. A 1000. Okay, so faint o Pac-Man sy'n na? 1, 2, 3 Pac-Man, so mae'n 3000.
So... 3,000. Iawn, cannoedd. 1, 2, 3, 4. 4, ie? 4. Be di'r un yna? 10. 10s, ie. 1, 2, 2 10s. 1, 2, 3, 4, 5, 6. $3,000. Ooh. There. No, it's shit. Companion. Beth dwi'n mytho yma? $1,000. $1,000. Ooh, bien ça. $3,000. $5. And count is simple and multiply it with its value. Yeah, count. Okay. Pac-Man and a stick. 1, 2, 3. 3,000. Squiggly lines. 1, 2, 3, 4. Squiggly lines. Can't. Upside down E. Die. Oh my god, now, nid rhaid naw, lle 6 don. So stupid. Boriaeth. Manage tal hein. Be o hynna'n bwysig. When's gonna be all? 2 funud, I ain't gonna do this stuff. Huh?
Okay, so... Llew. Llew. Castell. Castell. Thing sgwar. Llaw. Yes, man. Ia, clean. Okay, lle dwi'n dechrau? So dwi... That. Bumble. Ah! Bumblebee? Dyn mater o... B. Oh, B. Okay, so Bumblebee, B yn... Hwna. 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 Okay. So... Hwna, ie. I ydi o. B. Hwna? B. J. T. Okay. J. Yes! Yay! Mae amser gyda fi ôl. Ah, na, gan. Dych chi fawr. Nes i ddim neud o fel yn yr amser, dwi'n meddwl. So, next episode. 50 minutes, let's go. Ooh, okay. Cymryd am hyn sy'n mynd rhywsyd fel hyn. Bita'r cyrff. Just stumbled upon this mummification jar. For Sons of Horus. The lungs were guarded by Hapai, the baboon had by stomach, jackal, human head, falcon. Okay, so bydd hyn o'n ta.
Okay, so fi'n climb o hwnna, de. Dwi'n ôl at hwnna. O, dwi'n hwnna, de. Oh, okay. So... Human head... Falcon. Falcon intestines. Falcon intestines. Falcon intestines. Baboon sgyfaint. Baboon, do yeah, sgyfaint. Okay, so that's done. Okay. Oh, hold on there. Oh, okay, beetle. Llew. Be di ar y card hynna? Dwi'm yn gwybod. Eh? Dwi'n callach yn byd ar y bryd e. Okay, 2 1 5 Okay, 8 Oh, okay, so... Oh. Okay, so there's roed hwnna fan'na. Okay, so ti'n 6. So pam ti'n 6? Be mae hynna'n actually'n golygu? Yeah, hunter. Oh, so ti'n 6, okay. Ti'n 6, wyt? Os ti eisiau reid 1 a 5. Okay. That's... Leader. Oh shit. 5 gonna be. Okay, so the llai na 5. Llai na 5. Okay, so llai na 5 fwy na 3, 4. So, neidar yn 4.
Sgwiglau lai nesa. Dwa. Dau. Dau? Yes! Okay. So, y ci oedd Jackal Stumog. Okay. Clear o yma, cymwch y le. Sgyn hi nagwyd y cad rhywbeth? Right. Okay, dwi'n... Hwn. So, os ti'n... Fel la. Amser sgyfirol. 5 munud, oce. Reit hwnna i chdi? No. Tiden. O, mwy o bethau yma. Hwn. Okay, so dwi eisiau hwnna. Fatha un, ie? Dau. Dau. O, allai just brute fforsio hwnna. Gwybod na hwnna a hwnna'n un. O, oce. Just, oce.
Beth yw wedi wneud wan? Okay, so bod dim efo... Okay, representing the west. Okay, north. Baboon to the north. So... Dwi awn i fel yna Hindia. Yeah, so... Baboon i'r north. Human head south. Oh, no. Chdi, ie. Yes! So dwi'n rhaid chdi'n... Okay. Nid ydw? Chalice. Dwi'n hwnna ydw? Be dwi'n missing hwn? Be di hwn? Ach, dwi dal angen i hwn. Okay. Okay. Ooh, ideal. Yes! Oh, cheats di'r bwtwm coch na dwi'n cymryd, ie. Okay. Un help thing. I'll take that. Okay, dim sas gynnu fi. 15 munud. Diolch yn fawr. Okay. Dyna fo. Notespad. Okay, so ar y notespad dwi eisiau gwneud gyd o'n bowlan. So gynnu fi bowlan. Mae'n edrych na goriad. Okay. Golden artifact. Large pyramid. Okay, let's go to the pyramid i gyd.
O, oce. So... hwnna fel a. Be di hynna? O, bydw na. Na. Okay, hynna pointless. Ti angen goriad. Okay, dwi'n stumped efo hynny mwan. O! Dwi'n... no. Goriad. Yes, hwn o rhywbeth yndi. Be? Okay, so os ti'n... yeah, we cael help o hwn de. O, oce. O! So, ti'n pedwerydd lein, ti'n ail lein. So, swn i byth i gael hwnna. Swn i byth i gael hwnna. Oce, so dwi'n siŵr ddechrau reid... O, gynnu fi'ch chalice y baradus. Hwna? Na. Be arall yn eisiau reid yno fo? O, mae gynnu fi hwnna. Tri peth ar ôl.
Os rhywun yn y chat unrhyw syniad? Be di hwn tam? Y tîm yma? Tîm fanna? Tîm fanna? Y canol me fo. That's bach yn y hein dwa? Ond ta beth yw... Arwydd y card hwnna. Dwi eisiau un cheat as it help. So dwi sortio hwnna. Hwn sgrym clem da. Absolutely ddim clem mynd fo hwn da. Dwi'n gweld dim byd arall. So fe, rhai fi. Dwi'n teimlo stupid ar. So fyna... Hwna... Okay, so... Troed at y lluan, neu be bynnag. Troed y lluan. Ty... Deryn. Wedyn... Bowlan llew. Bowlan... Llew. Dwi'n cymeriad dwi'n cael agor hwnna. O, oce, so ti cael di i fanna. O, dda fi... Oce. So... 2 5 3 Efo? Iawn, 4 munud i wneud yr un yma. Beth di hein? Pa mae'n y numbers yma? Numbers ar y top yma. Private. Oh, blinking pyramids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tri. Swn i byth i gael hwnna.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, sizes. Small. Okay, small pyramid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Large pyramid 3. Oes. Medium pyramid. 1, 2, 3. Oes. Large pyramid 3. 3, 8. 7. Small pyramid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, stupid way. Want to go in? Okay, 7. 3. Ooh. Yeah, shit. She did put a helper on her though. Okay, let's go. In the minute of the clock. The pale of Emma. About symbols. Person key. Person key. So key. Person. Key. Okay. Person. Key. Huna. Yes! Guys, trying to get an banner, obviously. Ah, doing a need Pelly, remember? Okay. I'm looking on with a Pelly Huna. Titan. Oh, okay. Story of the Unlucky Camel. Camels drinks in the oasis at sun zenith, while the scorpion hides in the pyramid. Camel sleeps in the pyramid when the sun sets and scorpion lurks in the oasis. Camel's bitten by the scorpion in the sand dunes. What the hell? Camel oasis. Sun zenith, so sun at top. Scorpion. So, oh. Ah, yeah.
Um. Okay. Wedyn... Hey, John Craig. Camel sleeps a pyramid when the sun sets. And look, Oasis. So... Oasis. Camel. Havana. Okay. Okay. Camel's bitten by scorpion at the sand dunes when the sun rises. Okay. So... Sand dunes... Sun rises. Yay! Okay. Okay, to go around the shot. Shift the stuff o gwmpas. Okay, un yn missing yn fan'na, ia? Oh, okay, so... No. Hwnna. Aml gyda fath missing yn fan'na, so fe fynnag sy'n miss... What the hell? Oh, shit. Ooh, okay, so... Oh! Na fel de. Should we... Na fel de. Ugh. Os ti'n building. Na, dwi'n tynnu hwn heb hint, dwi'n meddwl. Nes i eisiau 2 hint neu 3 hint yn y dwytha. Dwi'n tynnu heb hint i gychwyn. Pwy am hwn ta? Esa... Sgwar... Oes, sgwar. Na? Hwna. Saith munud.
So arwydd y cad ffordd mae hyn yn gwynebu. Mae'n y ddau yn pwyntio fyny. Tia. Sy'n mynd efo toed. Sy'n mynd hyn efo toed. O, iawn, oce. So... Dal yn sens i fi, Ondi. Ondi, oce. So, ti'n fyna, ti fyna. Hwna. Hwnta. Squiggly line. Wiggle it. Ah! Okay. Hwna. So ti'n iawn, swiggly line. Hwna, pen draw fyna. Oce. Efo, ideal. Ti'n yr un iawn. Ti'n yr un iawn. Okay, let's get some here. Come on. Look at that. Oh my god!
Oce, so ti'n yr un iawn. Dwi wedi ffeindio lle iawn o'ch efo hwnna. Ie. Oce, so ti'n yr un iawn. Hwn bach yn finicky na fo. O? I got pee. No. Okay. Y gêm yma efo VR support. Okay. Yeah. Wel, be di hwnna? Be di hwnna, da? Okay. What? Oh, okay, dwi eisiau gweld dots, dim dots. That's what dots yna. Wel, eisiau dots hwnna, do. Oh. Ydy o? O?
Oh, baby. Ain't that? What? Ugh. Oh, okay, I'm doing. From there, finally reached the top. Needed to say the view was everything expected. Emotions are mixed up here. One part of me is happy as I got to. It's good. But all I know is that I need to hurry for my final goal. It's not yet done. Okay, so it's like. Dwi 'di effaith hwn fyny do. Oh, okay, so gael. Wel, yna chdi. What? Yeah? Oh, na, un ar ôl. So... What? O, iawn, oce. Dwi'm yn gwybod... Mae gennym fi VR headset, dwi'm yn meddwl sy'n joio hwn yn VR, dwi'm yn meddwl da. Iawn, be uffar mynd efo hwn ta? Dwi eisiau pico stwff i fyny fe yma, does? So ti fanna? O, so dwi'n mynd... Llew na? O, llew o fanna, so... Sai... Hwna fel la. Hwna fel la. Hwna fel la. Ti angen. Na fo.
Ah. Yeah. Yeah, some clown. Maybe help. Unrhyw hwnna. O, che. Gynna fi... Na. Llym. Oh, shit enough. Dwi'n mythu beth obvious yma. Oce, so ti... Yn tŷ... Ti'n tŷ... O, che? Oce. Tŷ. Gan yn llew. Okay. Llew. Tŷ. From Clem. Oh, to watch on hwnna ydi, so, okay. So, tŷ. It's gonna be rhyw fath o deryn yma. Oes. Be dwi'n mythu fe mor?
Ie, dwi'n ei hwnna. O, sia. Statue. Ie, fan'na ti fod, ie. Oce. Dwi'n methu bod hollol obvious o yma. Hwna fatha fo yndi. O, chdi bwysio eto. Ia. O, be am hwnna? O, ys pa mae hyn dod gyda fi? O! Si'n sylwi fod hwnna'n agor. Dim un arall am oes. Oes, oce. O, na. Uniau, ie. O, ser, oce. So, hwnna... Un. Andi hwnna da? Hwnna da? Edo? O, so yna Swiggly one. Ti'n iawn. O, oce, lle dwi'n mynd i'r un lle bod to. So, hwnna di hwnna. So ti'n iawn, Trina. That one's that one. That one is that one. That one is that. That one is... Hwnna fanna. Pa'n hwnna.
Yeah. Oh. There you go. Ja. Wat is dat voor nou? Ze doen door me. Dan? Oh. Een stickje mouse with me. Ond hwnna nes i efo ddim help lle. Oce, dwi'n neud hwn. Edgewood Mansion. Nobody will find my safe. Ydw'n knife na iawn oedd. Dwi'n eisiau ddechrau mai gydd. Oce, so mae'n rhyw number combination I hwnna. IQ. Gonna be IQ of 1000. Dwi'n eisiau ddechrau'n hyn I gyd. Ti'n y gyd yr un llyfrau? Oh, pendulum, possible states. Pendulum, dwi'n gwneud... Okay, pendulum. Top. Oh, na, yn iawn. So, hwnna sy'n dod fyna. Ooh, find the odd one. IQ test. So, mae hwn I wneud efo llall.
Which cube matches the unfolded one? Tinio. See them. Three. So 32. Ah! 2, 3, 2. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. So clever, though. Oh, okay, so we're gonna be a pen. Name, personality traits. Self-esteem, hopefulness, verbal talent, secretiveness, love, anxiety, firmness, benevolence, sexuality, the latest of the brain is divided into sections. The surface of the skull is affected by the section of the brain. Okay. Clay. Sliver. Ah, okay. Sliver. It's a thing on that Hondo there. 1, 2, 3. Okay. Ska vi unpinja det? Ja. Oh, siya. So gymryd gwahanol. 4, okay. So, please dim yn ystod rhywbeth y number yma. 1, 6, 9. One. Four books. After this thing. Gosh, so. Wait a minute, wait a minute ago. Four books. 4 numbers.
Right, we can help. You're asking Nevi? I don't know, help. $169. Game clam. Drifted. Book one. Should be a number. $169, $170. So some numbers are in there. Some byd yn sgwennu yma efo numbers. Well. Two. Dwi'n ddim yn help o gwbl. 1 3 Dwi'n hollol stuck. Ah, seriously? Oh. Okay, so we're gonna be numbers we get. One. Oh, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saith. Mynd bach yn y fler, but ti'n gallu cael lot o stwff yma. Okay. Number 1.
4. 4, 4. 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 4, 7. 3, 4, 5, 4, 4, 7, 7. 4, 4, 7, 7. Okay. So dwi'n misio... Cough! Oce, mae'n dechrau mynd yn... Felly. Oce. Ia, dwi wedi gwneud yr IQ. Mae'r un IQ gyda fi'n barod. Dwi wedi agor hwnna o'r un IQ. Don't forget the code. 3. Nobody will find the safe. So if nobody finds the safe at home, set uneven dreams. Beth yw'r fydd neu efo hwnna? Steam. Firmness. Don't forget. So scythe. Okay. Siw'n clan, neu cael pell. Oh, okay. Di'r cod. Dwi'n gwybod bod yn pain yndi. Don't forget, so number 1. Number 3. Dwi'n ofod ei edrych at y number? 5. 5. Oce, 5. So, 2. 9.
5. 2. O, na chi. Ie. 2, 9, 5. Oce. Okay, so patient about is a strong understanding of melody and language. Okay, melody and language, lack of benevolence, love for notoriety. More importantly, examination competitive. So, melody and language gychwyn. Melody. 6. O, bydd y llall. So, melody and language. And 6. And 3. So dwi'n siarad 6 and 6 and 3. Love of notoriety, lack, so love of notoriety. Love of notoriety. 5. Lack of benevolence, so dim 8. 5. Combative and destructive. Combative and destructive. Combative, destructive, number 9. Number 9. Goriad. Oh no! Efo? Dwi am gadael i fanna, dwi'n meddwl. Ie, joiwn. Ddau nôl ato fo, ddo. So ti'n cael neud o ryw ffordd, ti isio? Rhywbeth. Ei, diolch yn fawr iawn am y follow. Ond, ia, fath o'n i'n dweud yn cychwyn, os di rhywun efo hwn eisiau chwarae fe fi, mwch message i fi. Ni, ie. Oce. Ie, wel chi ddod sa. Bye-bye.